Kubor nagaslem jong nongsan Hima. Daki Ngut ki Samla kan thai bat shinrang kila Ïashim Bynta haka training for business startup kabadai ka program ai jingi kai ya ki Samla bom dan kam donjam ya kani ka jing ai jingi kai ka basau phau sans ngi lenter lapen bet pen biang dau MLA ka Jowai constituency uba wailat miki shilla kabala pen long ha hall ka Thomas Jones Sinat College Jowai henen kasngi henrew tere ujamang arajar arpawar Hakani ka jia lang pli ladon lang u MLA uba wailat miki shilla u deputy commissioner ka West Janta Hills district uba garad LSN diet IAS ki MDC ka GHADC u principal ka Thomas Jones Sinat College u Dr. DC Lengdo ha ka jia lang kabala penyada u ilat miki shooting program coordinator uba wailat miki shilla ha ka jingkren Ula ong ka jing temu jong ka jing ai jing hikai kalong ban yarap iki Samla ban yeng halaki jong ki jan namar kumbalong menta ki Samla ki don yakasam Henry kim yo kalat ban penjanai yakata kasam ule thu baka jing ai jing hikai kalong arkanta shisngi bad on hikai ki babun ki Bynta kumno ban sedang sengkam sengjam bad ki wei Ula pentip ru habakut ka jing ai jing hikai on ai kusnam arlak tingka ya u ni kan nong job ha ka business plan kaba on pen kre daki nong shim Bynta Kiriu shempang ki balawan ban ai jing batai kilong uba piar letoy district industry center manager ubala batai shapang ka scheme prime minister employment generation program kabalamang na kabanta ki Samla bom dan kam donjam kabadai ka subsidy program kabalai phausan persen Kadba u CEO ka Jowai Cooperative Urban Bank Limited uba AN Muksor ula batai ki kam ki bayadai bat ka bank. Uma MLA yung Hima wailan biki chila rengkat waka team ga yung the design the konkret bahagi haga jing Ïashim ga yung ki rengkat waki expertise the design ki ga course content ye phi wa daw hikai ye phi haglo bon ki lian nadu kaman u tip kai ga yao ko ye to hagan ga thao le haki chnong ki thao yo phi kaman utip le kawan ga che business ko ye to haki chnong ki thao yo phi daw hi kai le ye phi kami subject kami marketing daw hi kai le ye phi accounting daw hi kai le ye phi ye ga personality and development wo man ngi phi ne im to ana man pai ba hi do ni handre ka personality ga yo phi daw yi pan kala kat wa ye hi kai phi ne ni Kawan kong luto yo pensia ya kata business mindset ni ka business awareness happy ki participants kiwa tetap pendap ikiji kuregi yang ki bona kri yang ki tetap ikiji kuregi yang ki handre kiwa chong hayung asem kiwa dang thola ukhi ukre dap nei teknik program the design hete ukom iwa yo objective ki wa gajik thumu to yo objective ki wa kaman ule business takarukom nto yo pisa tele business handre ule business takajik start ko pyu yo yekini so hausan tlikisngi ka thom ka wa hawakut daw yo ye reward handre ka jik thum to ore do ikata handre I kam gi no hi kai kam gi institution hi kiwa plan yekini program yong ki to kaman u ye rap ye phi yo ye view ye ki chat ki yong hi wa mana da phi ne ni I wani wa kwa phu na yo haji mut berkat yang pi waktu kampung sedang wei kam ni ule bun sin dei thola thuluti gi hewan yo udam lani u sanki sendur ya kajing im yang ki hi tanai tai daw em kam go ka yire gi kajing wanra lani kajing penthme ya I hi kam gi khanro yang ka chnong thau nei tai daw kajing khublai kerpang man ga yo local MLA hi wa team yang o ko dele chitam yo wanra yigni ki o bon jaj khnang wa kajing ka ni ka ong ka unemployment hapo ka thain ka yang I hi yo yi ga u pendo ni dei bandon pengila penlong kita ke bajo hakaba sengkam sengjam hoi ki ne phi la ban hakini ki pot la ban kedon kam la ban pule ya ki kot dan the pio berput ban wat ban lain ban yet try la de ka ka sap ka bublai ai hana bat kene ke bagai slok long ya kita ka to ka liki sap ki ba kum kita kinong senkam ngiseu thu bangidon haki
kenang Muslim ke way ke jenglong ke bekum ki nong sengkam dan ki entrepreneur ni dai bandon ki dai bandai ki bakloi bat presidom bat bobinot hagakam ke baar dai bandon kum siem ban kanang dien lene ngasdang sipor por hadien kata ngaino sang ci teng klem de pendep ke ba mok don la rai kong ban le ban yang lagi jom kijat ngi dei ban don kata ga jing ngau thu ba ngin ya kendu ik jing la ne ki tieng pengkiam bat ngin phai la de la ngi don kita ki jing ki tieng kiam ngi don em kata ka jing ngau thu dan takasap ba kum no ban job je kita ki jing ka balai lần phisjet ye ko no ko jatkam lần ne ka enterprise phi dei ban e ru ye ko to ka lần da ngam dei priu bas ngam tenak ban beijing ri ngatrai lagi ship ye kata phi trei tang ban kamai le kam don re ka jing hon ha ka ban siem ngi dei ban jet ye kata kam ka bagi e na du cái thông câu cái đi cái thông paisa của Arlak paisa thu bạc la biểu cái chú văn đâu biểu euro Arlak này qua bên trên Henry cái đi cái Arlak to kamu ini to man cái đi ngak qua kamu man kamu kerja competition này vậy đấy khanan yo perkat pi nabar yo comfort zone yo pi mem qua tu one pi na program này na program na step boy pi hayung chiloi punach panang why cái mobile phone pai pi Facebook pai pi Instagram Namam kwa ngano boy bi ni nga kwa pa pi ni kai itu de kami itu bijak kami chwa kwa go through bi kwa khandang yang bi upar khat bi utam pia ye jabe nyong bi ladam man gam te kanai bi ne ba i me ni ko competitive world ha ko parthai ko man competitive ba tene te daw ladam man bi ladam par khat bi something different extra memo notice bi memo pa bi tene te daw ni da ongi atau the boy yang ni kam ke competition ko dah kau bun di Bynta na do ke attendance ki yong pi ko kau dem te kam ni dah man de ti wi kai pi at end of the day dah present pi ke business plan yong pi ko waro chat tu ki training laki dan ni duna ki gi training gi certificate Henry in to wi tu kan certificate pi training ko pi dah present pi yang ke business plan yong pi ko dah ko program coordinator yang di depannya undi. Tegani ka business plan yang pi dem te do mesti man gawi dem te ledam job pi he ni le. Tegani ka business plan ura pi le ni dem te dapat tai pi ki jing duna ni business plan yang pi. Le at pi seite biang le at pi seite kam dem te de ura pi business plan yang pi. Le MEP tang na ka jing trang na pi. Ko cha mai we. Hado ka te dang bun bi ko phone nga ki om ton ne pan yo ton na pemsia admission ye ka khon hai tu ton na pemsia admission yo pu hai tu nei bha kwa khanai pi hado 100,000 tam kinong apply ye ni course hado 100,000 tam gatele is kan snia ela tu 100,000 plus te perkhat pi kin ru phau mur nang sedang mathan mu di le phau ade ngam boy tang le phau lo boy me wan ti te dem ni te na ka le phau te pangkuin ru phau ne ba yo we pi ke space la ne man sutom ngapan ma bo na gitu ki wa MJ select ko mem tangwa kwa ale wa sure ki wa to ukut ke dukat kani e ba de yo ke response yong i khna khan ro yong i kani man do continuous process ka tu yo tho ga la tangwa katele kam ong kini yo he ko klam ni chong wa happy mulada kam ong gi mo ka first impression is the last impression ka jings dan ka wan la da kani man successful go wat nga la dan ye chu dan yo mun sen chu ulai li tho li wat ne ba kam man katte mem le e gani ne won ga skin ko da perlu da personally na personally perlu da gani to lamba won ga skin te unity la da yo ga pi kre chu tom pi da ne yo gani program man successful ko katte to go chong wa kti yo pi